салом азизон. наворе ки ҳоло мебинед аз ягон саҳнаи филм ва ё ҳунарнамоии дорбозе гирифта нашудааст. ин ҳаракатҳоро як муҳоҷири оддии тоҷик анҷом медиҳад ки тавонистааст кори худро дар сохтмон бо навъҳои гуногуни варзиш омезиш бидиҳад. бо ин восита ӯ ҳам бадани худро оботоб медиҳад ва ҳам рӯзҳои якнавохти кориро рангоранг мекунад. Саидали Назарови 27-сола шаҳди ғарибиро хеле барвақт аз замоне ки ҳамагӣ 6 сол дошт ҷашид. даврае ки дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ ҷӯш мезад ва падари хонадон ҳамроҳи 8 фарзанди хурдсол аз шаҳри ваҳдат роҳ сӯи Сибир мегирад. сарсониву бехонагӣ ва боз даҳо мушкилоти дигар. ин хотироте ки Саидалӣ аз ҳамон солҳо дар ёд дорад. ҷанг тамом шуд, хеле омадем Тоҷикистон ва баъд Тоҷикистон кавакак калонтар шудем, мисол ба кор шудем, хеле красодар омадем падар модарро ёрдамкунӣ. Оли ҳамн 2004 сола то ҳозира дар мисол пасайн дар красодар ҳамҷа ҳам кор мекунем стройка. вақте ки 2004 баргаштед ба Краснодар, чӣ рӯзҳоеро пушти сар кардед? одаме ки омадед гуфтед ягон мактаб хондагӣ нестед, ягон касб надоред? ягон мактаб нахондем, барои ки ӯ вақт ҷанг буд. мо вақти мактабхонӣ буда ҷанг буд, ягон мактабам кор намекард. ба Краснодар омадем, инҷа да мушкилиҳо бисёр буд. за стройко кор мекардем, хоб мерафтем. ман акам отам ҳамун стройко ҳамун ҷоида кор мегирифтем, ҳамунҷа ҳам хоб мерафтем, ҳамунҷа зиндагӣ мекардем. квартира синимат намекардем, пасайн дар ҳамун стройко ҳам кор мекардем, хоб мерафтем. кори шабонарӯзӣ дар сохтмон ва надоштани ҷойи хоби муносиб ба саломатии Саидалӣ асари худро гузошт ва ӯро то ба кати беморхонаи Сили Тоҷикистон расонд. беморӣ муолиҷа шуд, аммо табибон таъкид намуданд ки бояд ҳатман машқи бадан кунад. бемор шуда будам, ҳамун касал шуда будам, ҳамун мара гуфта буданд ки бояд лёгкий атлетика машқ кунӣ. дар ҳамун Тоҷикистон чӣ кардам, ҳамун хонаи мо лави қариби лави дайрода, ҳамунҷа да рафтем ки ҳамун бачаҳо, ҳамун ҳамсояҳомон Хуршед, Наҷиб ё ҳам сан то панҷ мепаридан, ба манам қатишон пасайн мегирифтам, ёд гирифта будам. ба омадам ҳамин Краснодар, бисёртар ҳамин видеои ҳамин тоҷико муҳоҷироро дидам, ҳамин ютубда, ҳама иҷода инстаграмда. асосан ман барои ҳамонро якум видеоро 2019 карда будам ки мисол мо не только ҳамин дастройко ва ё снёмка мекардам, тавлаку бел лапотка қати ҳам хеле мисол ҳар хеле снёмка мекардам, бай мехондам. ба манам ҳамин дар калам омад, гуфтам биё мо не только мо фақат бай хонда метавонем, не только мо бели кедман қати видео карда метавонем. ба ман гирифтам мисол ҳамин системаи хун қати, ҳамин паркур қати, сантопарӣ қати хеле видео кардам, дар ютуб партохтам. ва пасайн то ҳозир ҳам хеле мекунам. мухлисо ҳастам, кам кам ҳар чиз менависам, ҷамъ мешавам. талош накардед ки дар Русия мактаб бихонед, шояд мактаби оли ё мактаби миёна ҳадди аққал? не, инҷа хеле возможност нест ҳозир ажда ки мисол ягон ҷо бихонем. оли мо фақат ҳамин кор мекунем, чиста ҳамин зиндагиро пеш бурдан, выживание, фақат зиндагиро пеш бурдан. ай хеле лишни ягон ҷо мактаб хондан чӣ кардан, ҳозир хеле возможност нест сайфаҷон ки мисол ягон ҷо бо дохил шавем. ба гуфтаи Саидалӣ, дар ин авохир талабот ба кори онҳо камтар шудаву муштариёнро асосан бо кӯмаки дӯстон пайдо мекунад. ҳақмузде ҳам ки мегиранд барои пӯшонидани хароҷоти рӯзмарраашон мерасаду халос. коро акил хеле кам шудагия, хеле солҳои пеш буд, уқа нест, мисол 2 сол 3 сол пеш хеле хуб буд, коро бисёр буд, мисол ягон нуждаца надоштем. ҳозир хеле кам шудагия, баъди ҳамин карантина бу, баъди ҳамин ҷанг сар шудагӣ хеле акил кор ҳама чиз сист шудагия. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол доред? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд,
از این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. سید علی که صاحب 3 فرزند است میگوید تنها به خاطر آینده بهتری آنها باری وزنین غربت را تحمل میکند. اصلا برای کودک اومدگی همینجا که مثل پیشرویشون حیاتشون پیش بره، برای موندگی مقطع میخونم. مقطع میخونم. در ورزش چی؟ در ورزش هم هست، اما سماسا ورزش یکم جایی باید. من خانه دمیرم مثل هم بچه‌م 2 بچه دارم یا دختر. هم دختر هم یاد گرفتگی سانتو کالچو پایتسا ماشین میتونه. این بچه‌م پاسته مثل قدیم گیجوی برام میبرم شدم بیا تاجم بیا بریم سانتو پاری تاجم بیا بریم سانتو پاری بسیار هم کودکان مثل محبوبه. خب به هر حال سید علی ببینید که شما 20 سال در روسیه هستید. حالا اگر قیاس کنید مثلا از اون دوره که شما اومدید تو امروز در زندگیتون چی تغییر کرد؟ زندگیتون بهتر شد یا نشد؟ راحتون یافتید در زندگی؟ اكو زرامنه اپاجون خبگین روسیگا و زرامنه مثل تو زرام مثل زندگی را کفتیم که مثل راحش بیایم. او زرام 100% مثل یافتگی نیستیم که مثل свобода زندگی کنیم. او زرام مشکلی هست. بیشتر با چی مشکلی روبرو هستید؟ تا جای من میدونم شما گفتید الکی شناسنامه روسی داره چند ماه پیش گرفتید. اگر نگاه کنید با اون دوره که شما شناسنامه نداشتید با پتنت کار میکردید، یگون دیگرگونی هست وقتی شما الکی شهروند کامل حقوق روسیه شدید؟ یگون امتیاز داد؟ اگه دیگرگونی اپاجون همین وزیرش نه همین دکابر گرفتم نه بویو نه گرفتگیم پاسپورت Неким дигаргуниш ҳамия ки мисол ҳами пули квартира основной мадам пули квартира пули ҳами продукта мушкилӣ мешавад. Аморо ай банк мисол мегирам корма буд мекунам бо ҳисобса кор мекунам бо дар ҷош мемонам. ҳамиш кам агар ҳозираш намада осон шудагия тамом дига оли мисол чиша дига нестам конкретно. سید علی با اون جوانانی که به هر حال هوس روسیه میکنن فکر میکنن که در اون کشور میتونن یک زندگی خوب داشته باشند، برای اونها چی توصیه میدید که با چگونه زندگی آماده باشند و چی خطاگی شما داشتید که اونا تکرار نکنند؟ از کدام راه بروند بهتر است برای اونا؟ اگر در تاجیکستان باشند لوچی همون تاجیکستان سخت‌تر بقپن مثل تاجیکستان پیش برن همونجا در راهشون بیابن با خیلی خوبتر میشه. برای که اینجا ما مثل 20 سال شد اینجا زندگی داریم مثل حیات برده هستیم سیرانو وطن اولی سیرانو دلیم کشیده است که مثل پول اینجا بکوچیم بریم همین تاجیکستان خودمون زندگی کنیم. وقتی که شما درباره وطن حرف میزنید دیدم که الکی نگاه شما هم دیگر شد. با یاد وطن هستید همیشه، چون میبینم هرچند 10 سال ها نیستید در اونجا. در کدام منطقه زندگی میکردید در تاجیکستان و تو کدام حد زود میروید به وطن؟ نه اپاجون 10 سال 12 سال شد نرفته بودم. همین او سال رفته بودم تاجیکستانی دادر ماندگی کرده بود یا دادر اینوالی داشتم ماندگی کرده بود. خیلی سم رفتم 10 سال نرفته بودم 12 سال. بعد همون تاجیکستان دیدم خیلی دیگرگونی شده، خیلی آبادی شده. برای همون بسیارتر تاجیکستان مثل کشیده سیدن همین. چی غریبی چیش سخت است؟ دور بودن از خویش تبار نرسیدن به مرگ و مرده نبودن در توی سوری پیوندون چیش برای شما سخت است؟ همش مثل وطن پروستم میگردیم لوای دایره دورنوی بزرگ همون کوچه میگردیم همون خودش уже миллион карат зуртар чем ай дига جورا بود плюс конечно хеш тавор туй марака ё ҳама ё мисол оқиб номагӣ ҳамунҷа будам я моҳ будам ҳамунҷа чанд сол нарафтам я моҳ будам пол ҳама шадидам акшгири худо ҳама ҷора гаштем хеш таворора بسیار مخبوط شد. خب آینده خودتون را چگونه میبینید در روسیه؟ تو چند سال دیگر در ساختمان فکر میکنید که میمونید؟ با فکر من تا آخر همون ساختمان برای که یکم دیگرگونی نیست یکم چی هم نیست که وزیرش چون ایران خداوند خودش اگر
حیاتی ما را زندگی ما را علش نکنه که ما نمیدونم پریمیر نمیدونیم که همین فقط خود ساختمان یا که همون بیزنس ساختمان میکنن. خب به حالا مثلا خطری هست که نفرایی که شناسنامه روسی دارند به جنگ برده میشوند، از همین چیز روس ندارید؟ خطر احساس نمیکنید؟ اگه کم در دل من هست اینه که نمالم مثل ما را میبرن نمیبرن اگه نمالم ایران عروش در دست خدمه خودش شد. خود شما خدمت کردگی هستید یا نه؟ نه ما خدمت پدر مادر کردگیم وقتای کم مغلی داریم آمادگیم تو حاضر مثل در همین رسیه کار میکنیم. خب اگر خطر احساس کنید میمونید همونجا به هر حال یا بازم برمیگردید به وطن رو انتخاب میکنید؟ کنیش نوای مثل وطن به همین پاسپورت هم به همین گرجنه سونمو مثل دل نیادمون مثل زنم فرزندان مثل میگفتن که مثل همین تاجیکستان بریم اگه من رو قیزه هم نداشتم نمیابم رفتم اومدم بین 10-12 سال در بیاد فوریسم کنیش نوای مثل وطن دیگر ای любой موجی را پرسه میگن که همین مثل عین پیریده میزنم میرم مثل سین سالشون رفت دیگه نه رسیه بفرشم نه ایجو نه مثل اوتای ما همون یوشیوش در همین رسیه بود کلان شیدم جودا تو رنگی مو نه عین پیریده خیسته رفتد هم مثل وطن هم میگه چون ما قدر وقت تراتید کردیم در غربی و گشتیم در وطن سرکم در میکند با رشتی پد از مادرم رنگ کم زد شده است ها پرسکی من مادرم. نمونه سیدعلی نظرов نشان میدهد که اگر انسان اراده قوی داشته باشد در زیر قدم های استوارش حتی دیواری سخت و بلند هم تسلیم می شود. هر سحر میخیزم یادم با یادی مادرم گل میپیچم جگر کبابم مادرم هر سحر میخیزم یادم با یادی مادرم گل میپیچم جگر کبابم مادرم جان و دیلم به تو حیات را چی کنم همه میرم با توی من دیگران را چی کنم مادرم جان و دیلم به تو حیات را چی کنم همه میرم با توی من دیگران را چی کنم لا 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 لا